Sizning игътибарыгызга Татар Әйшесе авылы үзешчәннәре башкаруында драматург Шәриф Хөсәйновның 20 ел үткәч дигән пьесасын тәкъдим итәбез. Вакыйга 60-нчы елларда сугыш булып узган бер авылда бара. Rayon kibitinden yakut kaşlı yüzükler kayıpan diyenlerdi. Bitmeye bulsa yarar elinde. Kimle karşı alasın? Oğlumla karşı alam. Şuğuşta yuvalgan oğlum paytabi. Nişidinde olay? Mene şulay. Minanı bebek eşimle şuğuşta ülgen bir sanıydım. Baktım ise isenken. Mene koyduğundakiler. Şul deklem hanım ulaşıyor. Sizin Petrovka'da bir de gecik okumaylar mı ne? İşitmediniz değil mi? Tokta mene bir şey var bu şey değil mi? Mene gecik. Mene şu şeyler tutardı. 20 yıl ötkeş. Büyük Vatan Soğuşu yıllarında İpteş Sidorov Akve plenga düşer. Faşistler Germaniyası jеңilgeç, ул Amerika Koşma Ştatlarına barıp ileger. Анда аны Америка разведкасына хезмәт итәргә үгетлиләр, ләкин ул баш тарта. Шит ят илдә иптәш Сидоров 16 ел газап чигә, ләкин совет кешесенең рухын бернинди кыенлыклар да сындыра алмый. Быел яз ул үзе турында Вашингтондагы совет илчелегенә хәбәр итә. Күз тегәп көтеп алган көн килеп җитә. Батыр якташыбыз үзенең туган иленә кайтты. Bir neçə gündən o, İmənlik poseloğuna qayıtıb düşəcək. Anda aның 20 yıl boyu görməyən simyası yaşayır. Büyük isəbləb çıxarğanları, rəhmət şükürləri, oruç urağına düşkənlər, nə 20 yıl bular. 41-ci yılının oruç urağı üstündə olub getkənlər yedirdi geçimini. 18-i yanlarına doğan idələr. Nindi zor şartlarım var iken de basabikey. Kurindi. Resmen basıp çağırmanın yaşında. Uzi koyup kıyafetiydi, uzi gören Allah ise. Telegramı sokkandır indi. Neydi telegramla gitsin? Kaçan koyup düşersin de. Koyam bilip girdim onda. Eyvallah. Men bunda 3-nji kun retden kelamindim. Mene şuşu yajip kelgenden belli. Mene bugün 50 saat işlerim bu avtobus. Emini de ilkeden kelip oturdum. Bilgen yok bir lazım. Belki avtobusunu kıtmışı burada bırakmayı düşer. Gaziz engezin kulüge kendini aşkınlıklara bittiğinde anam. Telegramı sokmayışa koytmaz olaydı ki. Sen başta telegramı kır. Neydi telegramdan soğup dursun balam? Mene yazlan bir 2-3 günden imendik başı oladında bula degen.
Бәхетле ана икәнсең син әбекәй. Бәхетле шул, бәхетле. Фронттан яза идеңме соң? Каян дисең? Фронттан хатлары килә идеме сугыштан? Атына сайын язып торды. Бәбекәшем. Хатларын бик кадерләп саклап тора, менә җыеп алып килдем әле. Менә монысы иң беренче хаты. Әле монысында сугышка барып та җитмәгән булган, юлдан язган. Менә монысы соңгысы 43 елның декабрендә язган. Анна инде немецлар килде. Хатлар төзелде. Бер авыз сүз булмады. 44 елның мартында килде кәгазе үзебезнең кайткач кына. Нинди кәгазь? Нинди кәгазьләр килә иде соң ул вакытта? Кара бишәтле кәгазь. Ленинград өчен барган батыр сугышларда сезнең улыгыз Сидоров Алексей Павлович батырларча хәят булды. Шулай дип язган балалар. Шулай. Тик газетада исеме белән әтисенең исемен тулысынча язмаганнар икән. Гәҗиттә урын язганда балам сыймаганды. Ис китмәле хәлләр. Үлем хәбәре дә килгән. Авылына сау-сәламәт өйгә кайтып та килә. Балалар. Син анысына гаҗәпләнме? Син менә нәрсәгә гаҗәпләнәсең? Хәбәре дә табылган иде бит әле. Өченче ел барып, үз күзләрем белән күреп кайттым. Ленинградтан ерак түгел бер авыл бар. Шул авылның мәктәп ишек алдында бер кабер тапканнар. Мәктәп балалары карап торалар инде үзен. Чәдуганнар ясап куйганнар, чәчәкләр утыртканнар, сулар сиреп торалар. Менә шул кабернең ташына чыгып, минем улымның исемен язып куйганнар. Сидоров Алексей Павлович дип. Соң бу тагыннар димәк. Азмыни кеше кырылды ул елларда. Азмыни дөньяда Сидоров фамилияле кешеләр. Үзебезнең поселокның яртысы Сидоров фамилиясен йөртә. Димәк, анда башка кешене күнгәннәр. Ә минем улым исән. Менә кайтып та җитә инде Алла бирсә. Әтисенә күрә алмады бу бәхетле көннәрне. Үлдемени? Күптән инде. Немецлар вакытында сәламәтлеге әйбәт түгел иде, күтәрә алмады. Ул вакытны күргәннәрне Ходай күрсәтмәсен инде. Ни эшләмәк кирәк? Сугыш бит инде шулай. Исеңдәдер. Син ул вакытта монда идеңме соң? Юк, мин эвакуациядә идем. Бер нәрсәләрдә белмисең икән әле син алайса. Аларның күрсәткәннәре бөтен җиргә ут салдылар бит китәр алдыннан. Бөтен поселокны яндырдылар. Ул мәктәптә калмады. Ул фабриканы бомба куеп шартлаттылар. Алланың каһәре төшкән нәрсәләр. Бөтен поселоктан безнең арткы урам торып калды бит. Хәзер инде кайсың да бу җирләрдә сугыш булган дип тә әйтерлек түгел. Кара нинди фабрика салып куйдылар. Карап туймассың. Юлны әйтәлек син. Монда бит окоплар иде. Юлларны салуны садылар да, автобуслар сирәк йөри шул. Менә шул инде. Без һаман нәрсәдән дә булса канәгать түгел. Әле автобуслар сирәк йөри дибез. Әле кибеттәге икмәк искеребрәк киткән дибез. Менә минем илемнең уйыр алдыннан әйткән сүзләре бер дә исемнән чыкмый. Анасы, бер телем икмәк булса икән. Бер телем икмәк булса, үзебезнекеләр килгәнче ничек тә шыдар идем диде. Бер нәрсәләр дә калмады,
rizq almıştırdık. Mene, koydayım bir geçim. Lisepitin satkanını bilmeyim. İlanla lisepitini 5 kadar almıştırdım. Lisepit desene. Kulüpler getirdiğimdi belki. İşte, işedir faydalıdır anlamından kapkala. Bu lisepitine atlanıp şapşalar idi. Eli bir taktım, üzerine oturtup alıp gitti. Görsen korkkanını bilsen. Üzüm korkan, üzüm kışkıran. Bütün pasyonu bıkçalıp girdiğinde üzümden. Bugün emin hazır. Sotasın kolmağa. Yoğuşum koyup oturmayın derdi. Hazır indi Lisepitte bala şavağına geleyim. Motosikl olur. Olur. Koy şamalı ayrı olanlar. Yara, bugün de kurşumalayla kısıraktırın. Anam Lisepitte el yaman gülüp durar. Onası nesege indi kalın. Nişi girdin nesege? Beni koydur betken. Pasyonuz men eğlerim çıkası kileyim. Şuayda koydur neseleri soklandı. Eli ışırma başında canları evinip durar. Onları bir kulleri var. Bir gidip yaratıp yiyeceğinde sonu devşiresin. Kopiterdi. Jula matroslar Dinle. İyi. Mene sonlukta kadirletine sokmayayım. Bir yaman su şartlarında baş üstüne soğuk bekleyeyim. Dışlarına kırmızısını kendi. Kırar mısın? Küreğe koy vakit küreğe. Yıganda oturdum. Mında Burada başlamıştı. enik sonunda barıp oturdu. On var bir. Onun da ileri. Habersiz yuvalı bir kırılışın içinde. Son alaysa O biçare ileri bir fayda edebilir. Canım nişe banda barıp oturdu. Yürü çoğalganını. Şu Bala kimdeki? balası bala özüne. İkinci ilge çıkkanıydı meni. Yok, iri yuvanın. Zinadan taptı meni. Ne bir hafta orman işine vardı da bir yıl diyende balağa uzak etti. Kurinde yatsız mı? Şöyle biz elimde işi eli doğumda yok ki. Anasının yaratan yıllıkla kaynadı. Böyle kilit kırgan idi o. Bana kilit teşikti. Siyevde teşikti. Alıcısı bulmağandır. Soğuştan sonra delar bu. Sırap yürüyüşlerinde birisi varlardı. Yaralı bir şey olmanı yedi unutamağandır. Elle onun da yedi. Onun da yedi de sildirip tügücü afanlar simalaya gitti. Bu bir şey arayınca gazetede birisi yazılanlar, yanlış yazılanlar ise bir sildirip o adet yazısı uyumda yanlış sildirip adet yazılanlar ümitlerden yara ümitlersin. Ümitler kimde tatlı olur. Belki bu adamın tüpüyücüsü de koydu piştereni. Belki benim ulan kullendir anı. Yedirimizin pişiklendir anı durumda. Söz bize o imza diyenler. Size şu bu tıratırgaç avtobus gelir vakit çıkken mi? Allah'ım bir ay Allah bilse. Bir neyse de işe yol
bit әле. Бәлки әнә теге ятсызның ире кайтып киләдер. Юк, юк. Бу минем улым, минем Алёшам кайта. Бәлки улыңның яраткан кызы да булгандыр. Юк. Кызлар яратырга элгенмәде әле ул. Әле 18-е яңа гына тулган иде бит. Ничек шулай килеп чыкты соң бу сине? Ишмаса, бу нәмәсәне табасың калмаган? Алай иреңдә булмагач, нәрсәгә кирәк булды ул сиңа? Күңелле хәл түгел. Күңелле хәл түгел. Бик тәкәббер нәрсә икән, сөйләшмәгәндә була. Син кешене рәнҗетмә. Алай рәнҗерлек булгач, нәфсесенә хуҗа булсын иде. Зинадан бала тапкач, син миңа аның инсафы турында сөйләп утырма иде, әбекәй. Безнең авылда да шундый бер себеке бар. Кеше ирләрен аздырып ята. Шулай да моның шикелле үк ятсыз түгел, бала тапмый. Күр инде, дөньяга булмаган хәл бит бу. Зинадан туган баласын күтәреп, ирен каршы алырга килгән бит. Кара әле, бетте хәзер хатын-кыздая. Берәү булса, хурслыклыгыннан асланып үлер иде. Син әле бәлки ирең рәхмәтте әйтер дип көтәсеңдер. Булдыргансың гүзәлем, мин кайтканчы эшне киметеп куйгансың дип. Җитте сиңа. Синең балаларың бармы? Бар. Ирең дә бармы? Булмаска, мин синең шикелле зинашы түгел. Әйе, син зинашы түгел. Синең ирең бар. Син ир белән торасың. Көн саен иреңне кочаклап йоклыйсың. Һәм син зинашы түгел. Ә минем ирем юк. Ул сугышка киткәндә өйләнешебезгә 8 генә көн иде. Китте дә юк булды. Мин аны 18 ел көттем. Кайтмады. Ә минем бала табасым, ана буласым килде. Бала үстерәсем. Башларыннан сыйпап сөяриш. Аның шатлыкларына шатланыр. Киенишләренә киенер. Мин дә кеше лабаса, минем дә башкаларны көтеп кайнар йөрәгем бар. Менә ана, үлгән хәбәрен дә алган. Барып каберен дә күргән. Шулай да көтә. Карт көнендә үлеп калган баланы көтү шикелле генә дә юанышым булмаса, акылдан шашырганмыни? Ә син кайчак көннәрнең ни тиклем озын булуын беләсеңме? Әйләнәсең, тулганасың, ә таң атмый да атмый, һәм син бер ялгызың. Bugün yalnız, irtege yalnız, bir yıldan sonra yalnız, ömür boyu yalnız. Zinaşır isin sil. Yok, irim yine anlar. Mene kaydıp buna gitsin eli. Biz onun bile şunday itip yaşarız.
kebek adayı. Bizning mektep yanında taraydı. İsmen Paşa Tütey. Şulaydı. Bu çakta sen yaşıdın. Artıyğansın Paşa Tütey. Ya, niye şulay hayran kaldın? Tanımıyorsun hala. Tanıdım. Nişlep tanımaz kadesini. Sen bizim mektepte direktör bulup işleydin. Şulay bir soğuşka kadar eller tutuşunda işledin. Ama biz seni bütünlüğü isten çıkarmamız. Bizge şehirden gelip işlep yeritirler. Tağın bir Sidorov barın bütünlüğü unutkanımız. Sidorov Andrei Porfirich. Reykli olmayındı Porfirich. İsten bütünlüğü çağırmamız biz seni. Acap tüge, Paşa Tütey. Bir köp yıllar öttü. Ne? 20 yıl. Kore, kuresin bizim paşalıktan. Niçin zor bulup üçke, tügünde palkulukta mektep malı. Yamanı saldılar mı ne? Emnisi balnitsi mi? Ansı da yanma. Kurensiz çokunda soğuş buldu dik yatmağansız. Soğuşunun izi de kalmadı indiminde olur. Parasında yolmadan tizdiler. Ya, tırmışlarım neçik, Paşa Tütey. İsen savuna partayasın mı? Minikiler neçik? İsen savlar mı? Ay bunun ellemişip boşlarım eğlenip gitti. İşmasam isine düşürelisin. Kimidi sualisini cemek ettin. Natalya Viktorovna. Больницада врач bulup işleydi. Hatırında mı? Hatırladım. İlk o Natasha Kup'ten bizim больницada bütün vraçlar işleyindi oğlum. Natasha. Eyvallah. Hileli iş masamda yaratıp siymeli üzerine. Sen de partaylansın balam. Paşa Tütey, eğitindi. Yok bitindi senin Natasha. Niçin oluyor? Soğuşka gitken idi bir top baytmadı. Mene şuşun bir mucize bulup İsa baytsanına indi. Balalar faydasın. Balalarını ditumba vergen idi o. Koysun ditumba. Neyse dibeydim. Olanın yemesler gelir aldığından bütünüsün tiyep olup gittiler. Payı alıp gittiler. Ey balam, bir nese dikte eğitalmayayım, bir neselerde bilmeyeyim. Hay bilsem, eğitiriydim balam. Emin taban, bugün yine misinde soğuş kıtadız uylagan idim. Taşıp koygan sularım da var. Yol yürü, artır ağlı. Başladılar. Alisa Arzayeva, Zülfiye Halilova, Elvira Şagiyeva, Ferhat Zakirov, Sufiya Hayrullina.